Bathi-ke our quality is the best, trust and believe it bakwethu. Ngithanda ukunibingelela nginamukela ohlelweni lethu lezindaba eSiphemela TV1. Moqala ungena kwishaneli lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe ungalezi phela iphutha lokukhohlwa ukushare niklete ukuze sindlondlobale njalo. Awusuka nini madoda odabeni siliphethe ke namhlanje bafowethu siphethe uMthandeni umfoka Manqele la Ebonga khona emcimbini ake waya kuwona obusethekwini Moses Mabhida KwiRally Ye Anc imayihlome rally. Uthi-ke uthanda ukubonga kakhulu ngempatho aphatheke ngayo ngasikhathi ke emcimbini we-ANC irally Moses Mabhida. Uthi-ke ngumlomo wakhe mayesho umlomo wami uyadala ngempela iParis isukumele ngumongameli wezwe laseNingizimu Afrika izolo ubaba Ramaphosa wayethulela isigqoko esimhlophe ekhanda inkosi yomaskandi. Uthi-ke kanti akugcini lapho kukhulu okuzayo njengoba ke bayaleza ukuthi umusic video weParis uyeza. Uthi-ke phakama Mthandeni up duyazi up Manqele usho njalo ke bakwethu uMthandeni. Kanti-ke endabeni besiziphethe namhlanje bakwethu ziyaphela lapha. Mina njengentatheli eSiphemela TV1 ngiyacela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.